Kardom ili running tikathar ini ada pabirta angton pen West Karbi Anglong Youth Congress Committee atum Mongol Singh Terona Hemalong Anisan Kicho Jaimik Pidopon West Karbi Anglong District Arlo Kidamtang Pai ni Pfizer Kebani West Karbi Anglong Youth Congress Committee atum Indian Youth Congress Ningkan Trokebra Pho Kiplengani Talon Dunlo Laso West Karbi Anglong Youth Congress Committee atum Pentame Mai Puar Pukimi Chepek Ponthulo Kadukawi Chingki Chingwai Etpen Nona Kimi West Karbi Anglong Youth Congress Committee Mai Phu Mongol Singh Terona Phansi Arpu Pekpon Laso ajo Kadukawi West Karbi Anglong Arlo Congress Party Kaching Honarat Kidu Anatum Tami Ningarong Lu Lapen Mongol Singh Teron Pentami Ningarong Si Pai Pai Chikloni Pai Kep Bhom Kuruani Mithanga Hemalong Si Kadukawi Congress Party Kaching Honarat Tum Anpen Anisan Cholinlo Laso along Pachatondon Si West Karbi Anglong Youth Congress Committee Amai Phu Mongol Singh Terona Phantame West Karbi Anglong Congress Party Aradatum Karbi Amana Penkidu Karbi Apohopen Archu Ponrenti Bangso Jai Megalong West Karbi Anglong District Congress Committee Amai Phu Agostining Hi Ronghang Block Congress Committee Amai Phu Ajit Dera Fredis Ronghang Rajan Ronghang Lapen Kapre Congress Party Kaching Honararatum Chitong Dun Si None Prangki Wang Jiarni West Karbi Anglong Arlo Congress Party La Ansusi Kipang Tang Ponchi Aphan Chithan Chimu Pedo Pontu Barthalban Priyanka Balmiki Karbi Anglong News To President Limiana Penanglil Pujutan itu. Pardon, Bangsi ini yang kemudian selang pardon ini karena dia itu hansani ini West Karbi Anglong District di Kongres Maipu hinda sama yang hansani sudah karang pula nanti itu ini hem sama saya long dan ini kalau nanti itu ini pan arni hari dan nanti kita silun dan sampai yang itu yang kita ini hem kita ini kalau ini kita tangkap apa dasi ahok lo ini tuh pilih nama soalnya ini ke bangke lalu patumi lalu itu bukan cokera kok kiple itu Indian Congress lapan sama itu karena itu dongka itu head office dong Congress head office dong itu betul ada balon lah si balon itu nanti ini dengan leaders dia leader itu kalau kalau itu dongka pensiun lah itu maka humus di mana dia pensiun itu dah buat komite lah itu anda itu ini itu sih itu anda sampai tu kema militar ini itu kedeng keceng di sini kedeng ini itu minta soket lah bangsa baru universiti tapi dia penting dan itu lihat bang saja yang bangke itu Jepang aja sekarang tapi coraknya di pelan pun get together aja Mexico itu itu sini itu apa Nanti perang kira di Youth Congress Pang Tang pun ini pan biasa ada yang pan penanglil. Ini tuh perang lah itu West Karbi Anglong District Congress Amai Phu hai Agosin sa alang di presidency penili tuh ini Congress Itang Tik sebenarnya konsep ponong mapen along tin humus tin penili Congress ini Itang Tik John Pro lah penke dia kalau sonti ini tang sudah tinggal ponong lo Laksana kasih ini kan kami alang li, aku untuk pen ini kan kerap dulu. West Karbi Anglong District Congress abitung demi kami ini karong pen, Jepang orang. Kadang wes kami alang itu desang si pen iklimnya dalam sini, tekla. Lasi perangnya bang ini itu Youth Congress pen, iklim pun juga lalu non ke bang ji itu West Karbi Anglong long ke LA ini do. L111 nong rongkang la pen ke 102 amri konsensi la bang do so din nong kami litum kati pahai ni palitum Youth Congress pensi itum ka backbone of parents budi la tum ke Youth Congress la male Congress long kang na ring lo si itum an ke ni tum kati pahai pensi pahai kon pan itum nong ke ceng bang West Karbi Anglong District Congress pang kang pon lo la det pen itum ale Youth Congress pang kang pon po pang kang pon bom lo la det pen itum mondol a block la pen ke mondol la pen bot level pen itum seng si itu perang kita yang punya akam saya entah itu memang so komite tadi itu kan ke iklim punya kasih punya kita bukan bom lah iklim pun bom lah tapi itu pakai mang lalu itu
West Karbi Anglong District Youth Congress pen akimang kelano itu non ke ruling bomb kong BJP ya सरकार itu EMC yang menjengok MLA nanti kuno kado kita sosial media nong kelong bomb alang itu family akan kecipang na family akan cepat lang pro hem keciking son sini kelong kini atau kan nu itu Karbi Anglong develop tinggal kita atau kan nu kini develop di dokter kalau dang itu Youth Congress pen kombi dam si masih develop masih develop memang jenggon pa ke ping kalau corruption itu terjadi itu mungkin itu itu apa itu cisong pun akan kita kalau di Congress kan itu ablok damsi blok waisala blok Perdana Menteri Jona kan maksudnya kita tangki topik langsung sih itu mahal itu masai dengan kunci masih belum bisa kunci dan dokter lain itu masih kunci non kebang dia kan itu Congress kerja tentang kunci selesai ke dengan kunci detik seperti ini sosial media itu mana dia ini cuma lah kisiman itu secret kok Sonaram nalian arjulang ente BJP itu develop le borongkang ko ana develop nalian matan Pini rongkang nong kena le terang Congress सरकार हो itu singkaran action yang kan tiap kalau suka klaim ke non lah non ke hai horen sing de papa pe nang hai kan ko BJP pe kan ko kan tiap dan masuk ko kan ko ke kalau dak singkaran dos sore ini cuma ini lebih ini itu kudamu telan kan ke ko ke rongkang ara ki collection lok sedikit lah cuma singkaran apa ke department ka medical department na kita social division doktik belek asal lah dan kan kita pun satu ya warsa kita ane kan ke ini kan orang warsa itu kan harus ke thom tu sakit kan kan hai ini itu kan ini pin akhirnya itu yang menghang pen orang sing di kecil jok sih tapi development mereka itu kan development ekonomi non itu yang pun itu kan lah joining program dari kumpulan Korea long sih yang kosong dulu ada kalian tu mondo lapan emisi hampa yutin dan orang tu mangbong cium ini dari kampung dan mungkin kayak mana kalau itu hongkang putra itu tu nombor itu macam kita long nanti lah kalau saya itu hangka kayak mana so itu kontes itu Pini Samson Singh Inti College along Rashtriya Soyang Sewa Sangho Hinpen Raksa Bandhan Kibipon Nijang Karbi Anglong along Kido Samson Singh Inti College along Pini Raksa Bandhan program ajai mek kidengpon Pini Bangso program kidengpon Lucky Equal Vidyalaya Samson Singh Inti College Krida Bharti Taitras alang lidum ahin pen pater pi pon si bangso jai mek deng pon lo lapen bangso mailong alhia mana peng kacetong dun Lucky Ulas Kulkarni Okhil Bharatiya Sadia Sa Mongol Singhbi Maharia Jilla Ganesar Kolita Jilla Bibhag Pacharak Bisojit Roy Samson Singh T College Principal Lipson Bay KAC Taxation Advisory Board Chairman Non-Ingti Rongasar Amai Phu Lapen Kacharli Claim Somaratum Sitame Chetong dun lapen Kacharli bang phu bang phiatum ta chetong dun renti bang so mailong alhi ahin pen misen alam thi than pon lapen raksa bandhan alama puthak satami than pajermi pon news text report Karbi Anglong News Visa Adivasi Diwas Bokajan Talbalijan along Katalon pon Kedam tang pai ni phaisir kepani Adivasi Gaunbura Association lakhain koresi Borjan Moja arong atom pen patir pipon se ada por phaisir kep apor malong Tilubhak All Adivasi Gaunbura Association ag ba president lakhain koresi Borjan Moja pen lama ingthurpon adun thu por phaisir kepra chitima por malom chikimo asai Agustus Topo Chunbang Akba Borjan Aropen Dengpon Lasso Penapi Vir Birsa Munda Amohora Phan Mira Leklapen Mirapu Hai Hui Chipi Chipajir Ponsi Samuel Logun Pen Pangcheng Ponsi Chingduk Ponlo Sonsi Raju Proja Kachari Ponamailong Bipul Mali K Sima Anu Kumar Sharma Edward Topo Anparta Man Penkido Kithikidingatum Chetongdun
adun thu maya long ali hisar po adum pen lam thiki jai pon ateng mithang pindeng sumpot lun lam tomo anso jeke pachanji anparta abang phutin tami arpudorep lasila anso se ke paprang thek ji aphan bor ipon si kengkam chijor pon bom ji aphan tuning report athe pindeng sumpot ahenlo khayara ji lapen elamiki henlo khayang thek alangli tumpen than pachini tikang anparta bangso mai mission met pen pechun ponlo news text report Karbi Anglong news সমন্ত ভবন আমালগড় বৰজান আদিবাসী জীৱী এছ'চিয়েশ্যনৰ তৰফৰ পৰা কৰা হৈছে এইটো যোনটো আদিবাসী দিৱস বুলি কৈছে ইয়াতে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীক আমি লৈ কৰিব লাগিছিলে কিন্তু সময় নজোৰাত যোনটো আমি কৰিছে আৰু গোটেই আমাৰ আদিবাসী গাঁওবুঢ়া আৰু আমাৰ আদিবাসীৰ লগত থকা ৰাইজে সবে এইটো সমৰ্থন জনাইছে আৰু এই প্ৰগ্ৰামটো আমি ইয়াতে আজি কৰি লৈছে আছে আপোনালোকৰ যোগেদি আমি আজি বিশ্ব আদিবাসী দিৱসৰ বিষয়ে জনাব পাইছোঁ প্ৰেছ মিডিয়া যোগে তাৰ কাৰণে ওৱান ছেকেণ্ড ধন্যবাদ মানে আজি আমি পালন কৰিছোঁ বিশ্ব আদিবাসী দিৱস ৱৰ্ল্ডত আজি পালন কৰা হৈ আছে আৰু বিশ্ব আদিবাসী দিৱস মানে যিবিলাক নেকি আপুনি জনজাতি ট্ৰাইবেল এই ট্ৰাইবেলবিলাকক ধৰা হয় আৰু এই ট্ৰাইবেলবিলাকে আজি ৱৰ্ল্ডতে বিশ্ব আদিবাসী দিৱস পালন কৰিছে সেই অনুপাতে আমিও আদিবাসীসকল আজি ইয়াতে আমাৰ বিশ্বমুদ্ৰা ভৱনতে বা আমাৰ গাঁৱলীয়া গামৰা এছ'চিয়েশ্যনৰ যি আয়োজিত কৰা যি প্ৰগ্ৰাম ৰাখিছিলে বিশ্ব আদিবাসী দিৱসত আমাকো নিমন্ত্ৰণ দিছিলে আমিও আহিছোঁ আৰু আজি পালন কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকক পাই সুখী হৈছোঁ আৰু আশা কৰোঁ আগন্তুক দিনবিলাকত আকৌ সুন্দৰৰূপে আমি পালন কৰিম আৰু সকলো জনগোষ্ঠী যিমান ট্ৰাইব আছে সকলোকে নিমন্ত্ৰণ দি সকলোৰ লগতে আমি মিলিজুলি বিশ্ব আদিবাসী দিৱস পালন কৰিবলৈ আশা কৰিছোঁ ধন্যবাদ ইয়াত প্ৰথমবাৰ কৰিছোঁ Rongkhang KCS Hawara Maya Tumpen Chinkichi Thana Jaimek Pedopon Nijang Karbi Anglong Rongkhang MEC constituency ke parlo Hongkram Borsing Teron Abu Halong Pai Pai Chiklone Pai Keparni Rongkhang KCS Hawara Maya Tumpen Chinkichi Thana Mai Kang Nipon Bangso Krung Saya Mai Kibi Ponang Kok Alam Thiki Non Kibangji Hawar Karbi Riso Nimso Rongaji Katalon Ponji Aphan Terikama Mai Kiseng Ponji Aphansi Chinkiching Waya Jaimek Pedopon Lapen non ki bangji ni phai cricket home arni si tirika mamai seng ponpo bangso ajai me ki bi ponalong rongkhang hawara mai dihin rimbang borsing terona hin pensi anisan ki joji aphan thik ponlo bangso chingki chithana mai long rongkhang hawara mai amai phu ron dhiram kro kongchun bang chi songingling dihin rimbang borsing teron sai hem chunbang chandra singh teron ward commissioner Robi Sinar Terang Maipu Kong Chun Bang Atum An Lapen Bang Phukido Anatum Chetongdun Borthol Ban Priyanka Balmeki Karbi Anglong News Lalu ilitum pini labang so executive kapado ponang kok ba hawara mai long ke klem bang pubang tuhan ka jehang ponang ko olam bang lalu noning deng thong kebra ke thom hawar karbi to nim to ronga jiga talon ponji aphan tirikama mai ke seng ponji arni labang so ke hot pon lapen ka ching wai ponti pini ilitum ladak kacing room mate laso executive meeting dan kapado pon nani tunon ke bang ji hawar amai phan hawar jone freestyle phanani tum adim pathi ko phana ching wai pon adim ma bang ke la ke dam tang tuning da khongkram la studium la bang so phil long sini litum pado pon ko la si pining lithot tame anto se ke claim ke me kapang yang ponji phani litum bori pon post tame khoro salam pen bang ji ti ma ti adu ba we yang kan silong la jutanga farmana long ke tangka poisa le ke dugu program kali des kami di tim rimbang pen ting wai kan adu we nilitum la mo si pate ponji bang ke la tirika ma mai ke teng hoti nilitum kopi si klem pon unji ma bang e ching wai pon ko poti ki than pon lo kadu ko ma ma sipini ke chitong na nilitum la da kadu ko we chetong lo panang abang pu bang pi nilitum la da bang thong kera trophy klem bang pu bang pi kan chelo kadu ko we do la na bang pu nilitum bang pi chetong Hongkram Mini Stadium along Ingdeng Troxy Inter Club League Football Championship ke Chengpon West Karbi Anglong Rongkhang MEC constituency ke parlo Hongkram Mini Stadium along Pai Pai Chiklone Pai Kepani Bom Kuruani Hongkram Sport Association Atumpen Ingdeng Troxy Inter Club League Football Championship ke Pang Chengpon Jai Mekalong Hongkram Sport Association
amai pu bor sing teron General Secretary Borbi Ronghang habaramai amai pu Rondiram Kro Boithalangso Town Board Commissioner Ruby Singnar Bidya Terang lapen kaprek aradatum chitongdun. Karbi Anglong District Sport Association atum pen kimang pon Karbi Anglong arlo non-we kimi atum kacharlia hin chotkali kaprek ke pathua hin tami paprang do nangji po akimang pen Karbi Anglong arlo break jump Sport Association atum pen Inter Club League Football Championship bi po nangji po toy pon lo la so tengsi Hongkram Sport Association atum pen tami pai jiklo ni phai kep ani pen Inter Club League Football Championship pangcheng pon lo Bangsu Kichengsi Ajay Megalong North Hongkram United Sports Club NGUSC Lapen Kalong Siir Sport Club Pensi Pathu Ponlo Lapu Puang Bongke Pathu Pon Pen North Hongkram United Sport Club Atum Ball Pum Thom Thapen Lapen Kalong Siir Sport Club Atum Ball Pum Ni Chipalong Ponsi North Hongkram United Sport Club Atum Chipahai Ponlo Bortholban Priyanka Balmiki, Karbi Anglong News. Hongkong Sport Association along. Nangli tum terangke tum nangli chitong non pot nili hin pen. Suru kardom nangli tum hanak pajir lo. Ini ladak nili tum Hongkong Sport Association pen. Labangso ogreng kapatikung kibinang kok lake nili tum High Command ala district High Command bensi labangso nangli tum club hoi pan sport station hoi pan tami nangli tum ke league club league divek nahi pusi alang tum alam toy pan sini nangli tum bangke cibinang koklo lapen alang tum alam ke nangli tum ke pati peta henolo High Command ona itu High Command alam ke cibinang kok nasi ini labangso Hongkram stadium patua klamlo kecengsi angkung lo nasi kapatu Hongkram pen United lapen rong pelang kalong sir club las dahin do hini akla patung sip ini khilapa to isia ba matala to non ove kimi tu alang tung drugs ke cho ba akaprek hormu ka khela la mobile non mobile or try la pen drugs ke cho ke jun tap la hai pen ke la football cricket la hai khela rong si ti me ma ime usini li pen pulo la pen alang le tum no be kimi tum la bangso asai ang deng si alang tum claim bakat hek ba claim rare hek patang te alang tum apang phan ki yoita ke long ye phan abar sai the udu na si alang le tum ke chotap ke jun tap te pen game mobile game khela le pen alang tum la sport ahin le chali rong posante nilihin pen ke mi ujima usi alang tum phantala obe kimi tum handa chuning rilo non la bangso nilitum Hongkram Sport Association andar along team cap do sitame non team nar cap si chitong chot